Cuk bul sebetulnya Hana gekun ke Abu. Cuma netizen berat. Cik Hana kukun ni leong. Demi Allah lillahi ta'ala Hana video ke masabah pi yang nak kukun ke ulama. Nyamban. Oh masalah aku pegah. Nyan akibat netizen serangan jantung. Memang gak nyan serangan jantung. Nah video aku pegah di tengku je. Oh lihat nyan teman. Menyalagi cuk bul kau hujat Hana masalah. Tapi menyalagi agak nyan tak hujat kan sayang. Tak Hana ketepu sapu. Nyan ban bahasa ke. Tapi tetap cik awaknya igiring pegah loh. Ya hina ulama. Cok video konten. Nyan nak ke. Pak videonya dipegah mana. Kenalah macam tu loh. Macam tu loh. Macam tu loh. Alias sak musik. Kadum no anco bi kebit ware ware ware. Oh ware. Lagi Hana buat. Lom kat dari berusaha kaku iem. Dari berusaha kaku klarifikasi bahawa saja komentarnya salah pemahaman. Kalau aku beri penjelasan hari. Tapi ban kata sengah